Bamwe hari bakuru b'amashomero ku gutwara nko muzego gwisa Abeegi haza hatagire wababuza hari umukuru w'ishomero ry'Ibare 2 Primary School ashaba Joseph n'umuseseire kubi bwa nyuma yo kubuzubwa Abeegi abarkwikiro mu idara ryo kubanza ati akabure bugambo echarize mukuru w'entebe ya katano koragira ngo abingwe kwirikamuye bashobesa kumwika ngo tunguye mu kanyita no nawe unanipurira manya diyonoja manya tija kwihayo jabe kashi nakora iki umukwenda kwihayo tumwihaye konga tkareba ngo abana bishumire rwayo bashoma baitu worukura abakozi ba district eji Badru Mayanja na washongere shongeji obwagumize ngo Headmaster bitairemo umuzano ngo ahawo kuba nicwazana hishomero rya government kuiho mwana omwe omwidara ryo kubanza omyaka 3 yona obwabazeire barukutamwa amanu mengi batyo obone tukalya n'abana bakaliya lwaki abazadde bafaayo okuweereza ebitabo neka sente kafike baba kyajiza nakole bakaweereza munoza lwaki Headmaster why do you think they pay and they are constructing classrooms and they are here in big numbers? Why? Your progress 3 years is too much. 3 years for one first grade. Konkaho na war RDC wa Kazo kapteni Yahaya Koza na wajumirire shongeji konka kandi ashabire mukuru w'ishomero kwatanisa n'abashomesa be kurebeka ngo batungura hamtindo gwebyo bwegese bagida twanu rukamze sigenda kubera nga chairman sijja kubera kali nga dio ne DIS for all the first grades you second grades you got the other time Headmaster matuka second grades zinga all second grades are potential first grade. So just convert those second grades into first, and you'll see wonders here. Baitukishirire mukuru w'ishomero hahashongeji yayetongana hagumize ngo beine bizubingi ebiri kubazi birakoraje ebirimo kubura abashomesa barkumara ekirete irabeegi bagwa. The challenges we have been with just the large numbers abashomesa nabachi ntubatuine akugiruko amashomera gandi twakora ntubatuine abashomesa bingi twabe buri karaso usanga buri subject abashomesa at least babiri konkitwaha umushomesa umwe nabana imarira subject umuntu intekateka ngo kimwe hari gebyo kubasa kuritera abana batakora kurungi kandi ho nawe Daniel Nahurura or speaker wa Kazo ashabire constructor gukora umurimo gwo mbwire kandi akakora je ahigire n'abazeire gumana barebuza umurimo gwo iwe o turafikiza umurimo gwa kano barebo kwetega kwabo tugura ufite konga ngo tukora umurimo murundi nkendi ije yorakozeho mbona icyo turi kushaba kandi nishaba abazeire ibe mutawirisho ryanyu ekirabe kitabashemeze chairman katugunde sumiye mutahana yo numuterana nico yo kubanza emwe ibiri isatu kero mungaro ebare munonga gasha kwa sima nawo mabwa Sky Television agenshonga umurkazo.